Muraho neza nshuti bavandimwe mukomeje kudutega amatwi hano turi kumwe n'umuvandimwe Espoir niwe tugiye gukorana ibiganiro by'uyu munsi tukaba rero tubahaye ikaze hano muri studio za TVS. Tunabasaba kenshi cyane gukora subscribe, that's the first option, mubikore mubikunze kandi Imana ibahera umugisha. Rero tukaba tubahaye ikaze na Espoir, reka nawe agira icyo abashikiriza mbere yuko tubutangire ikiganiro. Sinzi niba ari gukubita isengesho ntawamenya, ariko aragira icyo babwiye Espoir ndakwiyegereje hano ariko. Murakoze kabisa, twongeye natwe kubasuhuza aho muherereye mwese. Tuvuga ngo dusuhuza n'abakiri mu gihugu aribo bafashe umusingi munini w'abanyamurenge barimo twirwaneho. Turabasuhuje bose abari mu bihugu bitandukanye, mwese tubahaye kaze ku biganiro byacu. Murakoze cyane rero bwo Espoir muramwumvise, nanjye nitwa Abatanzi, ubwo muzarimbaze muri comment. Imana ibaho umugisha. Rero tugiye gutangira amakuru yacu tuyahera cyane muri Congo, ni iwacu mu burasirazuba. Abatatuzi iki ni Kinyamurenge turimo kuvuga. Amakuru yacu turakora mu Kinyamurenge, ariko twizere ko n'Abanyarwanda n'Abarundi turi abavandimwe, muratwumva namwe tubahaye kaze mu biganiro byacu. Imana ibaho umugisha. Ejo bundi numvise agakuru kavuga ngo Abahutu n'Abatutsi i Burundi mwakinye umupira, pole cyane, Imana ibaho umugisha. Abahutu ubwo n'Abatutsi murimo kunywana cyane, ndibaza ko ndagira ngo n'ubu muranashakana neza i Burundi. Sinzi impamvu gusa nyine ako kajemo, ariko nabyo ni byiza, turabibashimira Abarundi, congratulations. Ariko kandi nuse ngo baratsinzwe, Abahutu baratsinzwe. Tubareka gutsindwa barabibereye. Ako gakuru ka Abahutu baratsinzwe ibitego 3, nabo baza gutsindamo 2. Ubwo nyine umukino urangira gutya. Sinzi niba hateganijwe indi mikino nk'iyo ngiyo umuntu yazajya kuyisura. Ubwo bazakora retour wenda. Bazakora retour. So wenda muri retour wenda bazatsinda nabo. Ni byiza cyane, ubwo reka tubitegereze. Imana ibaho umugisha. Rero amakuru rero tugiye kubabwira ahangaha, hari akandi gakuru nigezemo na mbere yuko tuvuga ayandi nanone, ngo nuko Gisegeti yagaragaye cyane arimo gusomana ku mbuga nkoranyambaga. Ayo makuru sinzi uko yamenye. Karabaye. Amafuti yose ibibazo yagaragaramo. Yagaragaye rwose ku kibuga cya New York, agiye JFK, agiye kuja muri Afrika, asezerana n'umujournaliste Ariane wo muri Angola. Sinigeze nabona ayo ngayo. Arimo kuzunguruka cyane, sinzi uretse ndebe ko nayaguha. Byagaragaye rwose asomana, ndetse bivugwaho cyane n'abantu benshi. Ayo makuru niyo makuru arimo trendinga cyane, ni isomana rya Gisegeti ndetse n'umupira w'Abahutu n'Abatutsi i Burundi. So ayo makuru arimo kuvugwa n'abantu benshi cyane. Ndumva afite nase ntiyarajanye n'umugore wiwe ubundi ko ndamurakunda kumujana. Sinzi rwose Gisegeti byamuciyemo. Byamuciyemo, ariko ntabwo yakagombye gusoma uyu mwana w'umukobwa mu ruhame rw'abantu. Ariko iwe n'uyu mugabo tuyoboye hano ndumva bonganya amafuti kabisa. Ahubwo birashoboka ko muri Epstein file Gisegeti ashobora kuzabamo. Numvise bavuga ko Mugabe yabayemo, kandi ndetse banavuga ko na bamwe mu Bongereza ndetse na guverinoma ya Israel biri muri Epstein file. Iriya file ni file y'abantu bagiye basambanya abantu ku ngufu bari muri leta, hanyuma bikagirwa ibanga. Uzi ko si ibyo Elon Musk yabigarutseho cyane, abantu bashize hano hanze, ni ibitangaza. N'ejo nari ntangiye kubitegera ku rubuga rumwe rw'Abanyarwanda ruriya dukurikiranaho rukora ibiganiro bya siporo. Numva babikozeho nabo sinabikurikirana, sinabiha umwanya cyane, ariko ndabona bifashe intera ndende hano muri ino si. Ni ibintu bikomeye cyane, byavuze abantu benshi cyane.
Yeah. Rero reka tuve muri ibyo ngibyo tugaruke ku makuru rero y'umunsi. Sinzi mwaramutse gute iwacu mu burasirazuba? Iwacu naherutse kare, so bizaba bigenda bihinduka kubera ko tubushanyeho n'amasaha. Naherutse kare nta kuva mu Rurambo kageza iwacu mu Minembwe nta bitero byabaye. Amakuru ya mu gitondo niyo nabashe gutegera, nabo nabashe kuvugisha, bari bambwiye ko nta bitero byabayeho. Nta bitero byabaye kuva bakubiswe ejo baragwanye. Baragwanye mu bice bya Mitamba, iriya za Ndondo, mu Mikarati. Baragwanye mu Rubarati, nako mu Rubarati bararwanye kabisa, babakoramo mu buryo barashemwe n'umujenerali wabo. Bariko bumva n'amajwi yatabaza ati mon colonel muntabare, ti b'Abanyarwanda baje ari 3,000. Nuko niko bimeze iwacu. Naherutse nta bitero byabaye, byashoboka ko byaje kuba nyuma kubera ko bariya ntibagira gahunda, bicara bahindagurika buri mwanya. Ariko uyu munsi hari amahoro, nta bitero byabayeho bose ku mpande zombi. Ni ukuvuga ngo haratekanye, haba mu duce twa Minembwe twose, usibye biriya bitero byabaye ku cyumweru ejo hashize. Ari amadrone yarashe imihana y'abaturage. Mwabonye na M23 ibishyiraho, Moise Nyarugabo yabivuzeho, kuba ari basira bababwira uyu muyobozi wa Afurika wunze ubumwe bwa Afurika ni gute yohaguruka akiyama M23 mu bitero yakoze za Kisangani. Akavuga biriya n'ubwiyahuzi, ni ibitero by'abiyahuzi, ariko ibitero bigana iwacu bataba babikoraho ngo babivugeho. Nk'iyi mihana yasenywe kuva ejo bazabibazwa, Gisegeti na Neva bombi bazabibazwa. Ariko mu by'ukuri nta uyu munsi ndizera ko nta bitero byabaye kabisa. Byaba ari byiza biramutse nta bitero byabaye ruguru. Noneho reka tujye, nimba haba ariko bimeze, reka tujye muri diplomasiya. Niko nanone ibitera Imana yabiturinze n'amahoro, turabishimira Imana. Ntabwo natwe twifuza intambara, tugize iminsi mu ntambara, ariko reka nanone tuze kugaruka muri diplomasiya turebeho byaba bigeze iby'imishyikirano. Kandi M23 ntabwo ikiri umutwe nk'uyu wa ba Mayimayi. Tubwira abantu M23 ahubwo ibikirimo byose bifata nka ni Repubulika. Erega ndiwumvise amagambo ya coordinateur yaravuze ngo inzego zose za leta zirahari. Dufite igisirikare kiri bien formé kandi gifite ibyangombwa byose bya gisirikare. Dufite igipolisi kirahari. Dufite systeme z'ubuyobozi zose zirahari, mu buryo ki na justice barimo kureba ko bashiraho justice hariya mu mujyi wa Goma. So urumva ko nta kintu gisigaye. Nta gisigaye kabisa, ni Repubulika ya Kivu gusa nyine hasigaye. Haze yakuyita izina. Yasigaye kuyita izina, ariko nyine ko turashaka tubanze tugazure twiyongereho n'ibindi bike, ariko imaze kuba Repubulika kabisa cyane. Iri imaze kuba Repubulika, n'ubundi abantu bakagombye gutaha. Ikindi numvishije uyu mukuru wa ONU ko azasura yari Kinshasa kuri none, azagira no kuri Goma. Umukuru wa ONU cyangwa uravuga Antonio Guterres? Yes. Ariyo ntarashikayo, ariko baramwiteguye. Nabonye bandika ko na Jean Pierre Lacroix nawe akaba umwe mu bayobozi b'abibumbye bashinzwe bya gisirikare, nawe azagera Kinshasa. Bavuze ayo makuru bayanditse uyu munsi.
nabyo niko babivuze. Nuko yes, nibyo nabonye babivuze hano. Yeah, babivuzeho pe, uko ngo aza ari bugere Kinshasa hanyuma ngo akaganiriza abantu bose. Ntabwo uramenya ikizavamo, ariko nta wamenye. So izi ngabo za ONU nubwo tuzita ngo ni izari kugarura amahoro, ariko nta mahoro batanga kazi. none sigiye babereye muri Kongo harayo babonye urebe nk'imyaka bamaze, ndetse n'iwacu barahabaye za Minembwe. Uzi ikintu gikomeye, twebwe ntabwo amahoro tuzaheshwa n'ingabo z'amahanga. Muri ingabo z'amahanga ziza gusahura ubutunzi bw'igihugu, ahubwo nibo batwinjiriza umwanzi. Nibo nyine impamvu ni business bakora. Ibo bari muri business zabo, yego, batitaye ku bapfa. No kuvuga ko baracuruza amaraso y'abanyamurenge. Icyo nicyo bakora. Amahanga ubundi amahanga araguhangika, ntaguha umuti w'ikibazo. Araguhangika. Ni nka kurya ugenda ubundi uragira ngo babuze umuti wa sida, ntibawubuze, ariko bashatse kugira ngo bahangike isi. Yego, wa muhungu wo mu Rwanda uzuvuga ngo u Rwanda nicyo gihugu cya 20 kiza kivura indwara zananira. Niko bimeze rero. Kujya muri Kongo kwa MONUSCO ni business. Babonye perezida utashoboye kuyobora, baravuga nanga y'igihugu tugomba kwikoramo business. Ubundi manda yari yararangiye, ariko babongeye ubundi mwaka. Rero bituma bakomeza gukora business yabo, ariko nta mahoro ashobora kuboneka nuko hari MONUSCO. Nibyo kabisa. Nibyo byo niko bimeze, ko abantu barafa nturira muri turi ntibirirwa bapfa buri munsi. Tugarutse inyuma, bamwe ko barakeka ko wenda yo baje kuri ku kibazo cy'ifatwa rya Eric Prince, ariko nyine nkubaje ayo makuru aremeza ko Eric Prince yarafashwe. Noneho uzi impamvu bitaja official ngo M23 bigaragaze. Icambere Eric yaje mu rwego rwa leta. Segeti ni wamuzanye mu buryo bwumvikana, aramuzana ngo mushitse Kisangani, yanga aramuga ati ntuzanjane mu bice M23 irimo. Noneho biba ngombwa ko afatirwa mu bice M23 yavuyemo. Icyo ngicyo nicyo cyerekana ko wenda batinya kumugaragaza, kumwerekana. Haba hari ubugambanyi nyabaki kugira ngo afatirwa ahantu M23 itayobora, kandi afatwa na M23. Byagenze biti ibyo bintu? Yari ni igitero, so ni igikorwa cyakozwe mu mwanya mutoya. Ni aso donc bakoze. So sinzi ko twabishira official ngo bikunde. Yafashwe, urumva bamushizeho abakobwa. Yaraje atangira kwinezeza ari mu mujyi wa Uvira, ngo arangize bamushiraho abana b'abakobwa bakiriranwa bakararana. Abo nibo batanze amakuru yiwe. Ariko abantu bajya muri politike mwarangiza mugakina n'abakobwa bazabamara. Hanyuma yaje gufatwa n'ingabo 9 nizo bamufashe saa 10 z'ijoro, nibo bamutwaye n'abasirikare biyo bari bamucunze. Nuko niko yagiye, bose barafashwe. Ndibaza ko icyo ni ikiganiro kindi kirekire ushobora gukora kuri uyu muhungu Prince, nimba koko ari by'ukuri, kuko nge numvaga ko ngenda bihamya neza, ndashidikanya. Urabihamya ko yaba yarafashwe? So mu buryo n'undi wese wokwishira hejuru mu rwego rwa M23 wafatwa. Nobese batanga itagazo. Babwiye ejo bundi Gisegeti dufite kugutora muri Kinshasa, so tubishatse twagutora tukakuzana hano muri Goma, abakongomani bakagira umwaka bataramenye kwa kundi batwaye nani Maduro. Dufite ibyitegererezo. Niko nyine nanga yanditse ati twogutwara nkakugera Maduro yagiye.
Oh yeah. Ni byiza cyane, ni byiza. So noneho ni byiza rwose, ndumva ayo makuru ari mazima, ariko reka tubanze turebere hamwe ibi bintu. Yeah. So ni ukuvuga yuko intambara muri Congo ntayigeze, birashoboka ko ntayo twamenya, ariko turaza kuyabaza mu kanya twumve update z'intambara haba mu bice byose kuva Kamanyura hose n'abashije bameze neza. Yes, ashima. Gusa usibye ko ikibazo cy'umunara nta network bafite. Nta network bafite. None se ubu nyine nge nkubajije, ubu abaturage babayeho gute mu bice bya Minembwe? Ese ya blockade yasubiyeho cyangwa ubu nyine bashobora kugera, ntago bashobora kugera Uvira? Ubu nyine haracariho imigwano, ntibaraba abantu bagenda. Nta foto naguhaye ejo wabonye? Wabonye ukuntu bagize uriya mutipe w'umunyamasisi? Yani kuriya n'iriya migambi bafite. Ariko we bariya abantu ni abagome. Bariya abantu ni abagome cyane. Abagome kabisa. Ni abagome pe. Biriya bintu mw'abantu, ibintu tuba tureba biba biteye ubwoba, biragoye no gutahuza ubwenge. Kongo ibitse abagome. Abagome cyane. Ariko nta kundi, buriya ni muri iriya nzira rizamo. So bariya bari ko baja Beni, niyo bari berekeje. Noneho kuvuga ngo batarashika Beni, kuvuga ngo uve hariya za Masisi cyangwa za Rucuru ugenda ushike za Beni mu muhanda, aho banyura niho bakorerwa biri. Kuvuga ngo bafata umuntu bamubaga ari muzima. Baramubazi, bireke nyabona, birekeraho ngaho. Mw'abantu mwe ntimukabyumve, nuko nyine nuko bamukoze. Ariko abakongomani rwose harimo abantu b'abagome muri Congo. Ntabwo ari abakongomani bose, kuko nanjye ndi umukongomani, iwacu ni umukongomani, ariko si bose. Rero ni ukuvuga ngo muri blockade iracyahari, haracyafunze mu nzira ija Uvira. Abaturage bacu baracari ruguru, abonye barakoze imyigaragambyo, sinzi Imana niba yatwumva n'amahanga byaranze. Ariko kandi haracyari ibyiringiro, nta kibazo rwose, turacyahari. Abantu bahumure kabisa, ni hasigaye umwanya muto. Kandi hari ukuntu, hari amakuru avuga ko nyuma y'itariki 15, ni ukuvuga ngo itariki 15 hazaba inama ya Afurika yunze ubumwe muri Ethiopia. Nyuma y'iyo tariki hari abavuga yuko bishobora guhindura isura, kuko muri iyo nama izafatirwamo icyemezo kijyanye n'uburasirazuba bwa Congo. Gisegete azemera bimwe, azemera kurekura, ahitemo intambara cyangwa ahitemo amahoro. Nkuko hariya niho umwanzuro uzaba. Nkuko iyo nama nabonye banamuhamagaje uyu munsi, yagiye muri Angola njya kuvugana na Lorenzo. So ndumva nyuma yabyo bintu bizaza kuba, ntituramenya ikizavamo, ariko hazavamo ikintu cyiza. Abantu bihangane kandi mukomere cyane. Nazo kabisa, agomba gutanga agahenge nawe, kandi atanashoboye n'urugamba rwo hasi. Hanyuma ayandi makuru tuvuye muri Congo, biravugwa yuko nanone intambara nayo igiye kuba yaba ikakaye cyane hagati ya Amerika na Iran. Biravuga yuko Amerika yaba yamaze kuzuza gustationinga imbunda zayo aho ishaka kuzishyira hose, no muri Ocean Indie biravuga yuko yahajyanye submarine kugira ngo izaze kwitanga ikibazo kiri hagati y'Ubushinwa na Taiwan. So intambara rero, hamwe n'iyo ntambara byavuze yuko kuri uyu wa gatatu Netanyahu yiteguwe hano kugira ngo baze gushiraho umukono ku ijambo rya nyuma ryo kurasa Iran cyangwa kuyireka. Ariko bo baravuze ngo Amerika nitabikora turabikora. Israel nashaka kurasa Iran. Rero ku wa gatatu azaba ari ahangaha, ababwira ni Iran turayirasa, tuyirase gutya na gutya, kandi nimwanga turayirasa twenyine. Kuko icyo batinya niki ni buriya bumara bwa nucleaire barimo gukora. Kandi ibi bintu isi
tuzaja guca umunsi umwe dusanga bayibirangiye. Iyi ngiyi yo Yeah. ifite igihe gitoya ubundi. Kuko ukuri kabisa bano batipe nabo ntiboroshe. Rero ayo niyo makuru cyane avurwa hanze aha ngaha. Na Epstein file twayivuzeho nayo ikomeje gufata abantu benshi. So nyuma y'ibyo rero Ibi nibyo Moise yakuvuga bijanye n'ituze. Ibi ni ibya Moise. Bombarde ya Minembwe bakoze ku cyumweru. N'ukuntu ki biguma biba silence kandi ari abaturage yego. Okay, none ngira ngo twasoreza hano ibingi. Sawa. Bantu mudukurikira, Imana ibaho umugisha, tugira ngo dusoreze hano. Amerika haba hagoye, ubu tugiye kujya mu bindi, kandi uyu ni umwanya munini dufashe kugira ngo tubagezeho ibirimo binyuragira aho muri Kongo iwacu ndetse n'ahandi. Rero nyuma ku mugoroba niyenda turaza kubageza izindi update nziramuka zibonetse, nuko uyu munsi bigaragara ko Imana yatugiriye neza, ariko ejo turareba uko biraza kubyuka. Asigaye mugira ibihe byiza. Yego kabisa, mukomeze mukore subscribe cyane ako kandi kuri channel cyane rwose. N'abantu hari igihe ufata telefone cyangwa nimba uri kuri TV ugategera gusa no kugahita urambika bikarangirira, cyane rwose no gushigikirana mu dutera inkunga tuzamuke twese. Cyane. Imana ibaho umugisha, murakoze cyane. Ubwo naho utaha, mugire ibihe byiza mu byanyu no mu banyu. Turabakunda. Mwari kumwe nanjye Iva ndetse na Espoir. Murakoze cyane. Yego.